The Indonesia Pro Am melahirkan juara baru di nomor individual dan beregu. Pegolf profesional Thailand Noparat Panitchpol keluar sebagai juara individual. Bertanding di Gunung Gelis Country Club, trofi juara The Indonesia Pro Am direbut pegolf profesional Thailand Noparat Panitchpol. Hasil ini diraih usai melewati drama di babak playoff dengan 4 hole tambahan melawan Su Ching Hung asal Taiwan. Pegolf 26 tahun ini menang, mengumpulkan total skor 198 dengan 15 di bawah par. Sementara pegolf Indonesia Naraji Ramadan Putra harus puas di posisi T3 usai mengumpulkan total skor 199 dengan 14 di bawah par. Sedangkan di nomor beregu Pro Am, juara diraih Dersi Brereton asal Australia yang berduet dengan pegolf amatir Indonesia Sofyan Arsat. This is really excited because it's a playoff, yeah. Okay, but yeah, because it's playoff for 4 holes, yeah, really excited. And so this is my second tour win on ADT. So this one for the second win, it will make me not to pressure too much. Okay.